ćao svima, danas ću vam pokazati kako da bass boostujete pesmu, odnosno kako da povećate bas u njoj. Znači, za tako nešto je najbolji program Audacity, znači ostavit ću vam link u opisu klipa kao i uvek, i kad skinete i instalirate program, on će izgledati ovako. Ali, znači, ako hoćete da bass boostujete pesmu i da je sačuvate kao mp3 file, potrebno je da ubacite plugin za mp3. Znači, ostavit ću vam link u opisu klipa i od ovog plugina, znači jednostavno je potrebno samo da ekstraktujete te fajlove i znači uđete tu i nađete tamo gdje vam se nalazi Audacity. Imamo program files i nađemo tu Audacity, idemo ovdje plugins i znači sad jednostavno ubacimo ovdje. Ok, izađemo iz ovoga i sada znači potrebno da ubacimo bilo koju pesmu. Evo ja sam našao jednu pesmu koja ima malo basa, ali to ćemo se ubrzo da sredimo. Znači to je ova pesma i sad samo sačekam dok se ova pesma ubaci. Ok, znači pesma je ubačena, znači samo dva puta kliknem na nju, idemo efekt, idemo ovdje gdje piše normalize, zatim ovdje upišemo -15 dB, idemo ok i sačekamo dok se normalizuje pesma. Tako, sve je pesma normalizovana i idemo opet efekt, sad idemo bass boost i ovdje znači upišite frequency, znači tu upišite 150, a ovdje gdje piše boost upišite 20. To su onako ekstra podešavanja, znači nije nešto pretjerano ni slabo, a nije ni jako, to je onako baš ekstra. Idemo sad ok i sačekamo dok se boostuje pesma. To. I sad ćemo pustiti pesmu. Znači prekinut ću pesmu zbog autorskih prava. Znači opet kliknete dva puta, idete na file, idete export i stavite naziv kako će se zvati ta pesma. Ok, možete da odaberete malo jači kvalitet, stavit ćemo na 192, idemo ok, sačuvaj, opet idemo ok i sad nađemo taj plugin. Znači imamo browse, računar, cdisk, program files, Audacity, plugins i idete ovdje piše lame ends. Otvori, ok i sačekate da se eksportuje pesma. I evo sad smo uspješno sačuvali pesmu i sad samo jednostavno možemo da izađemo iz programa. Znači to bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete i komentarišite klip i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.